SBS 김혜영 기자라고 합니다. 먼저 이번 전쟁으로 희생된 그 많은 분들께 깊은 애도를 표합니다. 두 가지 질문 드리고 싶습니다. 첫째, 이란은 한국을 이번 사안에서 비적대적 국가로 보고 있습니까? 그리고 그렇다면 한국 선박의 안전한 통항은 보장이 되는 게 맞는지 일단 이걸 하나 여쭈고 싶고요. 두 번째는 앞서 대사님께서 언론 인터뷰에서 한국 선박 정보를 사전에 달라고 하셨는데 이것은 한국 선박을 예외적으로 선별해서 통과시키겠다는 것인지 말씀 여쭙고 싶습니다. من خبرنگار کیم هستم از شبکه SBS. در ابتدا مرتبه تسلیت و همدردی خودم رو با کشته شدگان جنگ اعلام میکنم. دو تا سوال از شما دارم. یکی این که آیا ایران کره رو به عنوان یک کشور غیر متخاصم میدونه و آیا امنیت کشتی‌هایی که الان توی تنگه هرمز هستن تضمین شده هست؟ و سوال دیگه ای که دارم هستش که گفتیم که مثلا اطلاعات و جزئیات مربوط به کشتی ها توی خبرها اینجوری خوندیم که اطلاعات و جزئیات مربوط به کشتی ها رو به ایران اعلام بشه. یعنی میخواستم ببینم که با این حساب آیا احتمال اینکه کشتی های کره‌ای فرصت اینو داشته باشن که از تنگه خارج بشن وجود داره؟ بله، ما کره رو کشور متخاصم نمیدونیم و موضعی هم که اعلام کرده مبنی بر عدم پذیرش پیوستن به این به اصطلاح ایجاد امنیت عبور کشتیرانی در تنگه هرمز از نظر ما موضع قابل توجه و مورد تقدیریه و امیدواریم که همچنان این سیاست رو دولت کره جنوبی ادامه بده. راجع به سلامت کشتی ها، خطری کشتی ها رو تهدید نمیکنه. اونایی که دو طرف تنگه هستن مواردی میتونه در واقع مخاطره آمیز باشه که بدون هماهنگی نیروهای مسلح ما بخوان از تنگه عبور بکنن. 우선 한국은 비축대국 국가로 들어가고 있는 상황입니다. 그리고 이란은 한국 정부가 미국이 제안하는 그런 합의에 들어가지 않다는 것을 우리가 감사하고 그거에 대해서 표리를 좀 평면을 하고요. 한국은 계속 좀 미국하고 다른 국가들하고의 그런 합의에 안 들어가기를 기원하고요. 이런 정책을 계속 유지할 수 있도록 하고요. 그리고 그 선박들의 그 안전과 관련해서 아무 문제가 없습니다. 아무 문제가 없는데 그런데 무조건 그쪽에서 이제 지나가자고 하려고 그러면 무조건 이란 군하고 이란 정부하고의 그런 코디네이션이 있어야만 허무스 해협을 통과할 수 있습니다. 사전에 그런 합의와 그런 게 있어야 합니다. خوشبختانه اتفاقی تا کنون واسه شناورهای کره‌ای نیفتاده و همونطوری هم که در گفتگوی وزرای خارجه دو کشور گفتگوی تلفنیشون که غروب دوشنبه برگزار شد مقرر شد که طرف کره‌ای مشخصات شناورها رو رسما اعلام بکنه تا هماهنگی لازم صورت بگیره. اولش گفتیم من متوجه نشدم خوشبختانه چی؟ خب خوشبختانه اتفاقی تا کنون واسه شناورهای کره‌ای نیفتاده. 다행히 지금까지 한국 선박들에게는 아무 문제가 없고요. 안전에는 아무 문제가 없는 상황이고요. 월요일날도 조현 외교장관께서 이란 외교장관께서